mo cha cha nam cha na lo rum ro khun sing ko lo sin ra ta ta en di ta di chu wang chi lan ya ani he u ko kham ni se nei to sin nei to Hier is naar in zo'n versak lezen als ze zeggen als ze zo vaak op zo'n muziek Kahit okay hai activity okay hai what activity za party se ada bosan bakni site ma sebab ma sisi mo mos ko hai mo tu za stan sinoma te atue sekolah yang ini dua mos ta se disiplin na mo bosan takni kan pa se music tama se lain pun mau apa ini ama sekarang mau tak ni se se biar sim tak ni se kan kalian Abigail pa tu he Rusian alien habis apa tu jam dia macam tempel test kita film itu jadi orang nak start tu box ko hai Semua lalu sen dam cha ko lo ma dam cha good go semua dam tlang val tu sanga hi how are you Samuel happy Thanksgiving doing good ano pa hotel sai pa thala saya tu he Mississippi Kriya Unawur Thanksgiving tentu dia sih atau fan video berbeza ini he Kriya Unawur ke sekretari dulu orang Christine pas he Christine pa Latin Thanksgiving tu nak feeling tinggal cinta tu lah siapa film sudah ni atau Thanksgiving kan kali kali lo tak sih Mississippi Kriya Unawur mengkatnya bagi orang nak kecil
ว่าไปซื้อตำบลโรดีจ้าสมิธมาคุณหมักมาในโคกในสระมอคุณหมักมาตัวพ่อมาคุณหมักมาตัวพ่อมาแซ่มาตัวเป็นไฟตุ้มอ่ะดำเด็กกันตกทันไรครับที่คุณฟังที่จะเลยเดสกิฟต์บาร์ฟิชกันที่จากคุณฮารุมาผมวางอยู่กับเราที่เราตกดีสุดที่Sebab apa ni sih? Sih, terus apa pula? Thank you, Baksin. Ini sudah ada melodi. Sebab sih, sih zat deh. Wah, kita lebar tu, kau kalau mati sikit, kau mati. Dah bukan. Siya malifal baka malino nga ako rin. Kaya siya may hanggang ako. Kahit na Joseph no. Thank you Maxima ang zo dito ah. Hindi na tatawag ko siya. Si Buzi na lang bankan dito mo alam na tak. Kung siya may kamong pamit ko. Hay bakit dito may usung hay bakit dito. Ang sabay hay. Tama. Totoo. Atuhe recipe na roll kan treasurer uvan se lusbil la kan thading apu bohem pan tin ka se atuten uvan Thanksgiving so se kun dana hu se anu palai mo Kiu kan lunga no R party Baikkan nazai dia tak. di party Parti kau pengen Atuten Thanksgiving abawruak sih na huling si abawruak atuten akhirnya ang abraço wa vitilan siya your turn what are you doing? A special do ting van ma alo ko na ma tiga ki cha ta kan edit na la atu he to phone vola to eladin lane kan kan bo chan tak ni kan u bela pa tu he is it in Thanksgiving to tan hu ding se borwa Thanksgiving to cha jo lo ba barbecue ro ba do se adik bak kan lu ngai lom tak se anu bak ko okay thank you atuten recipe Thanksgiving abawruak zendan huding se abawruak asmana ang kiling ka tharmi sima tu dia lai chok ni sima
Asma. Naram tak siya. Nang bacah laban zuam ti ok na naziya sa naram to. Kanilo tak si thank you so much. Thank you. Cái đó Joseph du kan farhal ve to lang. Semani su kan hal sang. Okay, thank you kan lumai long. How I get there? Looks good. Ini berarti lahan agak itu. Ini di kau menyusul ni. Lahan tu saya. Dia tu. Asyik. Cip mesti foto situ kau. Special sila. Se. Kau nak ambil kau barbecue sebab sila kita kau lain bahasa zam mesti. Barbecue le chila nam tong kau nak sini kau hero. Pasal. Some shells on that, huh? Some idea that fresh. Hello. Panjang. Ya. Lupa kalian cuci. Happy Thanksgiving. Thank you. Namun dah kan luar lom tak situ he. Ram komedia siêu perang sekali kain komedia Baza ram hai dapat kan kita dengar Baza thank you okay alam tam siêu ramo hoi na aku kan Thanksgiving ni kan chasu hoi mak ni se 2025 atu hi Mississippi crew na rural barbecue kan ro kita seperti salah kita akan barbecue ko tinggal ila kan luam New Zealand kan boleh dong kan ran ha kan kita Thank you.
Tuhan Oh sungguh Lokadi Ancuran Boleh lona Oh sungguh Lokadi ada bisa itu apa sih kalau semua itu sana sini ke penduduk itu Amerika Vamos pa. Lilium. apa itu ini ini kau tu tahu kan kau bukan sudah aku boleh kita Mississippi ketupalan sejauh ini Apa mah? Atau cocok nak kawan simpak lo. Apa cocok nak pun tidak ikut dia. Salah mana? Mana mah? Kok kunci? Siapa yang akan merekas? Nanti nakap mati jangan itu. Oh, siapa saya mah? Anu umur mah? I don't know sudah sila mungkin harus start itu. Itu siapa? Aku berapa? Ini pacar. Thank you kalau lu. Dah itu orang kantin nanti kan lu nanti sa orang bayar gila.